Naša početna tačka je Lignano Sabbiadoro. To je jedno klasično italijansko letovalište sa svojim posebnim šarmom smešteno između Venecije i Trsta. Grad je praktično izrastao oko svoje glavne atrakcije. To su beskrajno duge, peščane plaže, zlatne boje po kojoj dobije ime Sabbiadoro, zlatni pesak. Lignano Sabbiadoro je, naravno, za razliku od Trsta i Venecije, a nalazi se između Trsta i Venecije, vrlo mlad grad. Dakle, do skoro kasnog 19. veka ovde su bile samo močvare, pesak, borova šuma, a prvi objekti za kupanje i odmor počinju da se grade početkom 20. veka. Pravi razvoj kreće tek nakon Drugog svetskog rata, znači 50. i 60. godina, Lignano postaje planski građeno letovalište za masovni turizam. Dakle, to je jedan modern resort, gotovo u potpunosti posvećen odmoru, zabavi, bez starog historijskog jezgra. Dakle, sve je podređeno time da su to samo plaže, hoteli, apartmani, šetališta. Od Venecije je udaljen oko 90 km, dakle nekih sat i po vožnje autom, a od Trsta 100 km. I mi sada iz ovog Lignana krećemo, dakle iz ovog modernog italijanskog letovališta krećemo ka Trstu. Dakle, stižemo u Trst, krajnji sever Jadrana, na samoj granici sa Slovenijom. Trst je grad koji se teško može svrstati samo u jednu priču. Srce grada je Piazza Unità d'Italia, najveći trg u Evropi, otvoren prema moru. Okružen je monumentalnim palatama, fasadama iz doba Habsburgovaca i ovaj trg najbolje pokazuje koliko je Trst dugo gledao više prema srednjoj Evropi nego prema Italiji, jugu Italije. Međutim, on je mnogo više od samo lepog grada. On je decenijama, recimo, najveća ulazna luka za kafu u Evropi. Trst je grad pisaca. Ovde je živeo i stvarao James Joyce i mnogi drugi brojni književnici koji su u ovom gradu i na ovim ulicama nalazili inspiraciju. Jedna od nevidljivih, ali prisutnih simbola grada je bura, znači u zimi veoma često duva bura, tako da možete primetiti ponekad i lance koji se postavljaju da se prolaznici mogu pridržavati. Što se tiče Trsta i Jugoslavije, znači na pitanje da li je Trst ikad pripadao Jugoslaviji, uglavnom formalno nije, ali je sam grad Trst posle Drugog svetskog rata stvorio se jedan poseban entitet, dakle slobodni teritorij Trsta, podeljen na zonu A i B. Zona A je bio grad Trst i okolina, međutim zona B južno od Trsta je bila pod jugoslovenskom upravom i ona je obuhvatala područja koje danas zapravo pripadaju Sloveniji i Hrvatskoj. Trst ima posebno mesto u novoj istoriji odnosa sa Jugoslavijom, jer nakon potpisivanja Londonskog memoranduma 54. godine granica je povučena. Trst je formalno pripao Italiji. Međutim, sećanje na to vreme Jugoslavije je danas prisutno u pričama, arhivskim snimcima gde Josip Broz Tito dolazi i posećuje grad, ali i time da mnoge porodice imaju dvojni identitet. Tadašnji italijanski, jugoslovenski, odnosno današnji slovenački ili hrvatski. Za stanovnike bivše Jugoslavije Trst je bio simbol zapada. Znači, naročito 60. 70. 80. godina ljudi su dolazili u shopping, farmerke. Kako farmerke, ali tehniku, šminku, kafu, deterđente, sve ono što se teže nabavljalo kod nas, nabavljalo se u Trstu. Kada je reč o troškovima života, Trst nije najjeftiniji, ali nije ni najskuplji grad u Italiji. Dakle, recimo kvadrat stana u širem centru grada se u proseku kreće između 2500 i 3000 eura. Po kvadratu cene odnosno plate prosečne su nekih 1500, 1600, 1700 eura, naravno u zavisnosti od sektora. Kad se uporedi sa standardom u regionu, Trst je skuplji od većine gradova bivše Jugoslavije, ali mu je prosečna plata naravno viša. Sa Slovenijom je gotovo neprimetno povezan i mi se sada krećemo ka Sloveniji, idemo u Koper, granica je, dakle, samo jedna tabla pored puta. Dakle, kada iz Trsta pređemo u Sloveniju, krenemo uz obalu, vrlo brzo stižemo u Koper, najveći slovenački grad na moru i glavna luka države.
Danas je Luka Koper jedan od stubova slovenačke ekonomije, preko nje ulazi i izlazi roba za veliki deo Srednje Evrope. Međutim, stari grad takođe ima taj ležeran mediteranski ritam, kafići na rivi, biciklistička staza, uređene gradske plaže. Standard je okvirno na nivou slovenačkog proseka, međutim ima nešto više cene zbog mora i luke. Takođe su i nekretnine poslednjih godina znatno poskupele, jer je slovenačka obala zaista kratka, tako da je interesovanje za nju veoma veliko. Posle Kopra svratili smo u Portorož. Portorož je slovenačko letovalište i nalazi se svega nekoliko kilometra od Kopra. Za razliku od istorijskog Kopra, Portorož je pre svega namenski građen turistički grad. Dakle, hoteli, šetališta, spa centri. On živi od turizma, od ugostiteljstva i cene su posebno u sezoni više od slovenačkog proseka, kako u restoranima, tako i što se tiče smeštaja, a i nekretnine su među najskupljima u Sloveniji. Stanovi i apartmani blizu mora su naravno uvek traženi kako za život, ali tako kao i za investiciju. Zatim smo nastavili prema Hrvatskoj i prema Rovinju. Nismo teli da ga zaobiđemo. Od Portoroža do Rovinja ima nekih 90 kilometara i to je bilo nekih 2 sata vožnje. Rovinj je jedan od najprepoznatljivijih gradova na Hrvatskoj obali, nekad je bio pravo ostrvo, ribarski gradić pod Venecijom, kasnije pod Austro-Ugarskom, što se i danas vidi u arhitekturi, jeziku i običajima. Rovinj, pre svega život turizma, hoteli, kampovi, privatni apartmani rade punom parom od proleća do jeseni. Cene nekretnina su zbog velike potražnje među najvišim na hrvatskom Jadranu, posebno u starom gradu. Rovinjsko šetalište je nešto što se meni najviše sviđa i proteže se duž obale kroz Borovu šumu i park šumu koja se zove Zlatni rt Punta Corrente. To je jedan od najlepših prirodnih lungomare. Dakle, staza za šetnju, bicikle, miris borova, pogled na stari grad, male plaže. Uz grad i prema Zlatnom rtu su nanizane brojne manje plaže, uvale, stenovite terase, mali šljunčani ulazi u more, nema onako beskrajnih peščanih plaža kao recimo u Linjanu sa početka videa, ali upravo ta kombinacija stena, borova i čistog mora daje Rovinju njegov karakter. Poslednjih decenija oko tog šetališta izgrađeni su brojni hoteli i rizorti, od klasičnih porodičnih hotela do luksuznih objekata sa privatnim plažama. Neki od najpoznatijih rovinjskih hotela se nalaze upravo uz ovo šetalište, pa gosti iz hotelskih soba praktično samo izađu direktno na more i na šetalište. Na povratku, naravno, nismo mogli da zaobiđemo ni Dubrovnik, ali nismo ulazili u grad, bilo je nešto rano ujutro, oko 7 sati, prošli smo samo pored ove impresivnih zidina. Dakle, Dubrovnik je okružen srednjovekovnim zidinama, dugim nekih 2 kilometra, sa kulama i tvrđavama koje su štitile grad. Najpoznatija je tvrđava Lovrijenac, smeštena na steni iznad mora, često se naziva i Gibraltar Dubrovnika. Ima još nekih tvrđava, Bokar, Vinčeta, ne znam imena, ali prelepe, impresivne, dakle one su bile jedinstveni odbrambeni sistem jedne od najbogatijih i najnezavisnijih pomorskih republika na Jadranu u srednjem veku. Stari grad u Dubrovniku je pod zaštitom UNESCO-a. Tu je Stradun, dakle žila kucavica grada,
okružuju ga kamene palate, crkve, samostani. Grad je jednom teško stradao u zemljotresu u 17. veku, takođe i u ratu koji je bio 91. i 92. godine, ali je obnovljen gotovo kamen po kamen. Inače je najposećeniji grad na Jadranskom moru, a poznat je i kao grad iz serije Game of Thrones. Dakle, jedan značajan deo serije Game of Thrones je sniman u Dubrovniku i zahvaljujući tome on je postao jedna od najpoznatijih filmskih destinacija u Evropi. Game of Thrones je popularna televizijska serija. I ovde se završio naš put od Linjana, Trsta, preko slovenačke luke Kopar, sjajnog Portoroža, Rovinja, zidina Dubrovnika. Ovo putovanje je pokazalo koliko je taj severni istočni Jadran gust prostor priča. Dakle, na relativno maloj udaljenosti smenjuju se 3 države, više jezika, različita istorija, ekonomija, ali ono što ih uporno spaja jeste more, svakodnevna pozornica života ljudi koji ovde žive, rade i putuju.